voin hi October ni som pali ania thli tu le ngai thatu du om takte in vai in chi bai ka han buk chewa nimin lama mi dili sa thilro pui tak mai a thlenga Israel le Hamas te in Inremna tur thawhkhatna tran ania la zo fel chi lo ma sela apoi mo zual chu an hlen chuak chho zela enge lo thleng zel don le a tho ni na hi an paltlang zo mewangem ti te kan thlir ho don ani mi hren nung damala omte chhuwa zalen na chu nimin lama an zo felta a Hamas hawin an mi hren nung damala om mi som ni te chu zalen na pe in Israel kuta an hlan felta vekani an lom puyom kher mai thi hun nga ka Hamas tan in thima kum ni chuang zet hun mangin antan zalen na kol aron eng le ta ani Hamas ho hian fingang reng khop maya an mi chu tur te anal le fai thayang berin an thuam thina khovel muwa an nun ron na thup an tum na savel le ani ti hian Inremna tura thawhkhatna phase 1 chu an zo deuh thaw a phase 2 atang hian a sak tral mai thayani Hamas lamin an mi hren nung damala om somni an chua Israel sarkar chun Palestine mitang tual tha awangte pong su lawanga Israel tan ina tang mek te mi thanem tak mi sang khat zakua sang ni don chu an chu ve bok ani hein remna den chen hian US President Trump chuan Israel tlo in Israel parliament a thu asoya darkar livel zet Israel a hian huna mangani Nobel Peace Prize donglo ma sela Israel sarkar chuan Trump hi Golden Peace Dove an lo hlan thunga Inremna tho ni na tur lama in sor bingin Egypt lama in biakna chunjom turania he tho ni na hi phase 2 anti kha ania a boi chhowe nak don nge olsam takin an tling tlale don Trump chuan Israel Prime Minister Benjamin chu midil olsam tak mi olsam tak ani lo chu chuan hroi tu ro pui taka asiam ani ti in a fak zau ani adikani Israel ramanga hroi tu ni tur chuan minem tan mun a omlo ati thaya mi huaisen le ro rum tak an ni angai rengani maktak mai nin do ne sia president subian to chuan voina hian Israel atlo tur thu chanchin bu lama aron dar hak maya Abraham akot zomve adu thua soini hei hi Muslim ram tele Israel te Inremna ania Abraham akot hi poimo khop maya khovela Muslim ram lian ber Indonesia President Mevin Israel ram tlo a hantum hi chu news alu khatve hle maya subian to hian thamasa a UN General Assembly thu asoi tumpo khan khovel makti a hlo to a mi dili sa remna le muan na tluan tling a om theina tur chuan Israel himna ngai poimo atul zia soitu kha ani Muslim ram hruai tu ka atanga chuaka chuan thil oi har satakani mi friend le tangin thleng chungchang hi hanlu chil deuh hlekila October ni soma khan President Trump rotna angin Inremna kalpui tran ani to a in ka hai puan ani voina nimin October ni som pathum khan Hamas lamin mi friend an chu atana jing lama mi friend engem bozat an chua anu rei vak lawa midang chua le ania ti chuan nimin khan mi friend nung damala om zong zong mi som ni te chu Hamas lam hian an chua zalen ta vekani heng mi som ni thlengnan hian Israel chuan mi sang kha zakua vel Palestine mi tuna Israel tan ina tang le an friend leilok mek te an chua ve boka Israel mi pakhat zela Palestine mi somkua panga vel chuang anni hein biak remna hian mi friend boral to somni pariat Israel ramathon kirtur bil tel ania nimin khan ti felvek man ani lo thunga mi ruang hi pali chi Hamas hian thon thei an la nei thunga ni kumni zet in do na hnuaya mangang thlabar le nun phung bu mal lova omto Palestine lampo an hlim hlea Israel tan ina tang mek chu zalen tur chungchang te Israel tan ina tang mek chu zalen tur chung te po an hlim hle mai kot hlera chu khomin an rile lu maya Israel lama po kumni chuang Hamas tan in thimalo omto te an lo kir tur chuan thoma nei na hle boka mi friend chung te tan alom omin avan hlimom don tak em mithi thole tluk an ni bera chuti rualin chung ko tam tak chuan ruang cheto mai an lo muak ve mek bok don ani lungai nan na satakin achim boi mek don ani hi heng chu zalen jinga hian avinatan hi alang sar le a
Onkel Barney sari khana bial nu argamani nen he music festival hi an mang ve a Hamas ho khan an pani hian an man ve a an pot ranga mitui tlachungin anin kalsana anin muzui to lovani Jun niriat khan Israel sipaiten operation hlauhawm zet mai Gaza ningin silai mu leng thot kara nowa argamani hi an chan chuaka abialpa achu ave silo chuanin ataksa zalen ma sela athin lung chu tanin thimatang angreng ani thu asoya ti chuan kumhni don nuwa avinatan abialpa hi anron chu zalen vele ta hlau maya nungdam alo omtlem te zinga atel hi alom hleya nimin khan noai le abialpa avinatan anu nen anlo muak ve ani alom puyam kher mai mi fen chu zinga aviator David lein hoi tan ina khung ama thlan an leitir chele der thong em mai living skeleton ru kol ru ro nung anti mai ru ro ang tho tha nga cher kha ania ami hring ni na zong po hli sakani anti kha ani alang sar hle boka aladam hi thil mak atlingome anu le pa au le nauten ngak lel takin anlo muaka anlom puyom hle ani heng mi pani te hi ani min lama chua Israel mi hren chua jinga chun an lang sarang reng hle maya media lama po an lang tam hle ani petam tak adang som le pariat te po anlom puyom thowa milang sar tak an dilhoma heng mi te pani hi kanan thur chuak bi kania ti chuan Israel President Trump hunaman zo nuwa khanin Trump chuan Egypt lam apanta Gaza sarkar thar tur le remna le muan na tlun tling om theina tura rorel na atel chun zom do na ni he hun hi ramsom thuma tanga shroi tu kal khom ten an mang do na President Trump le President Adel Fattah ten an kai shroi do na ni Egypt President le President Trump ten he hun hi an kai shroi do na India Inremna tura ruam manna khanin ISF te chu Gaza himna chungchanga mo phur tura da an ni do na International Security Force hi Arab ram ten an kai shroi do na Jordan le Egypt sarkar ten training and pek Palestinian police tenen an tang ho do na ni hengo hian Gaza chung an ra nuwa Israel sipai te po an tolkir zel bokanga inka hiking ko that ani zel theinan a vil turin US sipai zani rual te chuan Israel thleng to in an thut chil mek bokani thilmak tak mai chu Israel sipai ten Gaza chung rila tangin anomna an chu sana an chuak fel to a buaina a om chongal pang maya Hamas ho hian Israel sipai te omlo na huam chunga silai keng an mi le sa te chu an sem dar chiam maya Hamas phatsan tu le Israel tho puini omarin te an target ngala kothlera kholaya te an kutnung suin an ka pa rap thla khop maya an soi sana sani nimin lama po Hamas du lo pol nen kothlera in ka na athleng ngala journalist pakhat chu ka hlumania ani hi Hamas ta na poi mo hlea Gaza ta na tlang au poi mo ber anti hiel ani hetiang hi Hamas point an ma chon do na kan ram boi lai te nen po Hamas hodin mun hi in an na lai a ommo me ti chuanin Israel sipai te an chuan huwa Gaza hi a him sot lem lova an mani le an mani anin beina sa chho hle maya than ka chuan an soidan chuanin heng jihadist pol te Hamas ho te le pol dang neu om te hi an common enemy ber Israel ber beitur an om lo chuan an mani anin bei mai thin an tiani Hamas du lo pol hi engem wazat an oma heng ho hi Hamas tan po an lo om thei viawani ral thuam tun chungchanga zo na alien chho ta hle boka ral thuam silai ko mor mangin Gaza chunga hian Hamas ho hian hu hang an langa in an khotlang nun an la thunun theya an ral thuam an tun nuwa chuan an nun ral muang don lo hle ani Palestine chunga po hian helpol neu hi anom veya an mel mathu mun an common enemy ber le Hamas berin rem chuan an mani bok hi in beile tur chu an ni maya Hamas po hian ro rel hi tharum hanga chang thei an ni hrim hrima ti hian an mani han el thei deuh tur chu then fai an tum chawa ang hle ni ral thuam tun le Gaza ro rel na thara chanvo pakhat ma an changlo tura Inremna phase 2 hi engtin tak kalpui chho zelang mo Israel sipai te hian Gaza chan ve zet chu an la thunun thowa tin ran puina semvel po rugru ka tam em awangin
mumal taka kalpui a harsa em bokani Gaza building tamjok chu bom hmanga nuai sombur ania mipui inka hai nuwa mani che naina ho turte poin ho chan turengma an nei chuang lo Gaza mipui te chu tuipui kam le khopui chung mun thum vela anin bial khom tiawa Hamas po an tha zuai to hle ti riata ma se thu nei na ral thum mangin an la chang der thungani kumhi chung anin dona hian Hamas te chuan an hruai tu lu berte an chan zo to a an sipai te po an ma ni record danin singa le sang ruk vel zet chu an thla liam ani dan mumal Gaza chunga a om meu talova chung ko hung le lian deute an hlo omin silai keng pol te naw inge mozat an om boka chung ho chu ani telin an chakve tul boxi a Gaza chu atlu sop mek zelani helpol pakhat hruai tu hosam al astal chuan Hamas ho chuan Gaza a dikna chanvo an nei lo thu te aron posa Hamas sa zu ho chu leihnuaya an kuate po ti chiat ani to thu soin an nun chu atlai ma in an sual te sim turin a awani media lama post chu khil rengani Palestine chunga thopol pakhat popular force ho tu pa Yasser Abu Sabab po aral trihlea anni pol hi Israelin apui thina anaw te ho Hamas in manin an soisa a then an ka thoma thang mek boka atan hian Gaza hi a him lo hle ani Hamas official pakhat chuan Abu Sabab chu zon mek ani thu le midang hruai tu te po anda that nual to thu a soi boka ti hianin Gaza tual chung chu abuai nuai ani bera Hamas hian ral thu man la nei tha ema ro rel na engem chen chu an la keng ko theiani Hamas thunun Palestine sarkar chuan remna le muan na Gaza atung ding turin thei top an chu thu soin heng helpol te nawa lo thoka ming lo pe te tan hianin in surrender hun in pek hun le ngai dam na hun te an hong ve ani heng zinga hian Hamas member thattu te chu an tel don lo ti te po an soi ve mek bokani heting hian Gaza ro relna mu mal om lo la ya nun phung mu mal lo lutuk tur thunun tur hian Hamas hian an sipai sangni rol vel zet chu Gaza mun than an tira an mani lo beitu neu omma sela thunei na chu Gaza chunga hian an la nei hle ti lan tir an tumna sa hle ni ti hianin Israel sipai te chu nuwa mi somli don chu Gaza tual chung buaina hianin an thi to ni Hamas ho hianin rong takin ko thlera an soisa an kap lum phir maya a video te han mu phei chuanin arap thlak le ani trumdanga mi friend chu program an kalpui dan le tun truma Hamas hovin an kalpui dan hi adang lam ta hle a al kasam brigade batch bel phei chu pakhat chi mu ani bok Hamas po anin lar tam talo khop maya an member te po an chan hnem hle ina riat thei ani mi friend boral somni pariat zinga pali chi Hamas hian Israel ramathon ho tur an la nei awangin then khat chuan Inremna bo chhia ti in an soi mek boka nizan lama khan ruang pahnih chu an hmu bel le ni oma soi ani bok Hamas hruai tu ten an lo soi lok to angin heng mi friend ruang te hi zon muan har hle to te po ani nge yang le October ni saria an thil ti chuan ngong ala nei thui don hle ani in Inremna thot ni na tur hi han bi chiang thuakila thoni na hianin Hamas ral thuam tun le Gaza himna an security chungchang thu ani dona Hamas ral thuam tun hi hei tak hi akhirin soi howangai na sadon hle ni ral thuam tun zo vek hi Hamas hin an du don lova silai te naw kol chhun zom an du ngei don an mani sa himnan po apoi mo hle a Israel hin ral thuam Hamas howin an kol chhun zom hi an du lo lian berte zingami ani thungani Gaza himna chungchanga International Security Force da chu Hamas ho hian an du lo boka he ISF hi USA le Europe atangin an tel dona arab ramin an kai hruai thung don ani ngai damna le ramdanga tlan phase 2 noya hian Hamas ral thuam tunga Israel kota in peya thataka omtum chhun zom te chu ngai dam an ni dona tin Gaza chu sana ramdanga kaldu an om chuan him taka an chu theina tur ngai tu pui an ni bok don ani heng ramdanga han tlan chiat te hi Israel lo che to dan te hal ngai tu chuan ramdanga tlan chiat po hi a him lo thei viawani he phase 2 a hin Israel sipai ten Gaza an chu san felanga
Israel lamtan po ISF kuta Israel himna da hi angam mai bik lova Gaza chu san faileng mai chu Israel tan ris sang takni in an sheve mek bokani phase 2 hi chu akhir tal don ani mel Arab ram tele ram danga trangpo in helai mun him lo lutuka sipai tirlu hi achak ran ho lova Gaza phei chu firfiak antam sia heng ho kar tlak je hi thil chak ani don ho lovani International Security Force ho hian in beina te naw an hmat chon fo theya chu chun buina dang a hring chuak thei reng bok phase 1 a mi hren le mi tangin thleng le tranpuina Gaza lo tir le thuiwak lo Israel sipai nungtol hi chu ti hian a zo chho mai dona phase 2 a hian an top mai ang ti hlawm takani Gaza tanga sipai chu vek hi Israel sarkar hin adu don lova soihona angai nom hle don ani Egypt in biak nakal zela Israel Prime Minister akal ve don ti thua thana wangin Turkey President Erdogan chuan Egypt rorelin khom kal atum chu thul atuma Iraq po chu tibok mase BBN kalatum lo thu puangin heng ram pani te po hi ankal vele nu no ani tunchuma poimo deuh mai pakhat chu President Trump hian Israel Parliament a thu asoya Israel President nena Prime Minister Benjamin chu eiruk thu buai anei meka ngaidam turin nge nani andinga kutan beng tlura Israel Prime Minister BB chu in do hun layata na Prime Minister Thaber ani thu te asoya roi tu ro pui tak ani thu po asoi tel bokani ole ti hianin phase 1 chu an zo chho mai do na Hamas ho te hian an mi hren thi to ruang te hi an mukim theyangem mi som ni pariat laoma pali an muto a pani an thon bel le ni in an soya ti chuanin paruk an muto ti na ngani a atamjok fe la mu lo an oma heng hi mukim lo ta se he a Inremna hi a chele mai don nge alder thong ang rang hle maya ti chuanin tin kal zel don ti kha kan update zel don ni ole poni se thupui dang nen kanin tong le nge don ni a